Njengoba ihlulekile ukuqualifya isikhukhuna United kwi-CAF Confed, iStellenbosch kuphela ithimela eSouth Africa equalifyile kwi-CAF Confed kulonyaka. Nakhona kunamathimi awu-16. Lamathimi lawa awu-16 imost amagama angikwazi ukuwabiza but ithimi engiyaziyo iZamalek, iSimba FC, iEnyimba FC, mase kube naso iStellenbosch. And futhi lamathimi ade ngiwabala iwona amathimi anawo chance ukuthi ayithathe le cup le. So njengoba lamathimi awu-16 na indlela i-draw ezowenziwa ngakhona la. Kuzoba namabhodwe amathathu. Ibhodwe lokuqala linamathimi ayi-4 okuyiZamalek, i-RC Berkane yaseMorocco, iSimba SC, i-USM Alger. Mase kuthi kwi-pot 2 kube futhi namathimi ayi-4. Kwi-pot 3 kunamathimi ayi-2. Kunamathimi ayi-2 ku-pot 3 kunamathimi ayi-2 njalo ku-pot 3. I-CAF izoselecta amathimi awu-2 a-9 ranked to join i-pot 3. Izoselecta 2 teams ezojoyina i-pot 3 mase kuba lawa asezansi afome indawo ya-pot 4. Amathimi amaningi adlala kwi-CAF Confed asezingeni eliphansi azotomula kule mali abazoyithola la kwi-CAF Confed because mubuka kahle ku-group stage abantu abafike kuma-group stage bazothola 400k US dollars. Mase uyiconverta leyo mali emalini yala eSouth Africa, that's 6.9 million. So nje iStellenbosch wasesiyikuma-group stages sesino 6.9 million ebank. Abazoya kuma-quarter final bazothola imali engango 550k US dollars. Leyo mali leyo 9.5 million mase uyiconverta kuyimali yala eSouth Africa. Nakhona futhi nama-semi-final uzothola 750k US dollars oku 13 million in South African rands. Kuma-runners up bazobu number 2 bazothola 1 million US dollars oku 17.3 million rands. Kuthi abazoyiwina i-CAF Confed bazothola u2 million dollars oku 34.7 million rands. So I feel like this is a decent amount of money for amathimi aphansi yabo, because lamathimi lawa amathimi aphume most yawo aphume number 2 or awina ama-cup in their own countries. So I feel like imali decent le. Angazi ke mhlambe nikezwe kanjani ngiyayibona kanjani lento le, but I feel like iStellenbosch la mhlambe singafika kwi-semi final. Mesingafocusanga kakhulu kwi-league yabona ama-cup, singafika kwi-semi final noma sifike kwi-final. Because Stellenbosch is a very good team.